Ishimwe Clement. Hey, Clement, you did sing. Oh yeah, man. Oh yeah. Clement, ngwino hano. You come. Ladies and gentlemen, this is a check of 10 million Rwandan francs. Is it tax inclusive or exclusive? Because zishobora kuba 11.8 mu mikino. Okay. Mwiriwe abanyakibero bose bari hano, inshuti za Kina Music, abafana n'abavandimwe mwese muri aho. Nishimiye kuba ndi hano uyu munsi. Nelly, Ngabo, Platin, ndi umufana ukomeye w'amarange, mwakoze ibintu byaryoshye, twishimye. Congratulations. Nari umufana w'indatwa kera. Rero, it's beautiful kuba turi aha ngaha. Thank you for the invitation. Impamvu mpamagaye uno mupapa hano niwe wanumiye. Sorry, Nelly, Ngabo na Platin ntago banekereje. Ngira ngo atayabivuzeho aho nuruki wacu hari ahirya mu nka. Iyo umuvandimwe agize igikorwa cyiza cyangwa success runaka mu buzima, ubu namuhinga. Jewe rero kuko ndi umu.com ntago ndagira ifamu. That is the smallest contribution I could give. Ngira ngo abatabizi, uyu munsi Clement arizihiza imyaka 20 amaze as a producer. So aba bantu ni inshuti zanjye, ni umuryango. So kugira gake nshoboye natanga, it's such an honor. Thank you so much. Bless you. Ya rero cyari igitaramo cyo kumurika album nshya y'umuhanzi Nelly, Ngabo ndetse na Platin bafatanyije. Rero cyari igitaramo cyari kiri kubera aho bita muri Zaria Kuti mu nzu y'imyidagaduro imaze igihe kitari kinini imuritswe nyuma ya Giant of Africa aho imaze kubera. Yamuritswe yubatswe n'umugabo bita ngo ni Masai Ujiri. Rero ni igitaramo cyari kiri guhuza ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye mu muhango wo kumurika album nshya ya Nelly, Ngabo ndetse na Platin P yiswe ngo ni Equivalium. Uyu rero ngo ni Mutesi Jolly watanze igihembo gikomeye cyangwa waguze cyangwa se watanze akavagari k'amafaranga agura album yabo nshyashya bise ngo ni Equivalium. Anavuga yuko ashyigikira umuziki nyarwanda ndetse nawukunda, ariko cyane cyane akunda Kina Music. Rero n'umuhango wari uri kubera hariya wo kumurika album yabo nshyashya, ubwo yari imaze igihe bari bitegura bavuga yuko izamurikwa kuri 29 z'uku kwezi. Rero umuhango ukaba wabaye ku mugoroba w'uyu munsi. Mutesi Jolly yagarutse no ku byamamare bivaze iminsi bimuvugaho yuko akundana n'umugabo ukuze, ariko yaje kubyihakana, yanze kugira byinshi abitangaza ubwo inyarwanda.com yamubazaga amakuru nta kintu yigeze arenzaho. Ngira ngo rero urabyumva wari uwo muhango wo gushyigikira Platin ndetse na Nelly, Ngabo muri album yabo bise ngo ni Equivalium. Ngira ngo urabibona rero cyari ikirori cyiza, cyari gishimishije. Ngira ngo urabibona na Knowless yafashije Platin guperforminga imbere kuri stage, ndetse na Davis D wafashije Nelly, Ngabo mu guperforminga. Ngira ngo uko niko umuhango wari upanze waberaga hariya muri Zaria Kuti mu nzu y'imyidagaduro itaramara igihe kinini yubatswe imuritswe hano iwacu. Mwibutsa gukanda subscribe, like ndetse na comment mu kudukomeza kwagura umuryango mugari wa Panza Daily kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajya kugeraho 5 kuri 5.